wanyinwabengana wanyasingana wanya wetu wanyinwabengana wanyasingana wanya wetu wanyinwabengana wanyasingana wanya wetu wanyasingana wanya wetu wanyinwabengana I
Hey!
Ngaba neziphiki zokudla zilibeki la yabo ngoba insizwa engahambi iye kuba iye la kunensizwa khona kodwa ingafiki ukuhamba nensizwa insizwa lapha ziyala okunomama khona namantombazana zihambe insizwa zosingatha lapha wena uyinsizwa ufuna ukuzosingatha ubona kuyitshela ufundile ufuna thina ke siphethe induku sizosingatha wena ngeke lo izovalwa yonke le nto hey fanele ivalwe yonke lento umuntu okholwayo akaqhubeka nenkonzo yakhe kuphele kanjalo ngoba egcineni kosuku liba libi kabi igama lokuthi mase ngigcwelezana khona kulowo muzi lowo bese kuphuma igama elithi ukuthi laba abantu abaphatha induku kusho ukuthi laba bantu abaphatha induku ngenye indlela abanamqondo nisho kanjalo bafowethu baphethe induku ukuthi umqondo awukho umcimbi woniwe yinina uma umcimbi woniwe izidakwa ezinye izinto ezinye idakwa kodwa vele kukhonjwe laba bantu ngalo ndlela abafowethu ngiyacela ngiyacela uzomenyezelwa umkhosi wokuyovulwa siyaphila futhi njani yebo ngabe mhlawumbe undaba ngayichaza ukuthi indaba ezithi umntwana ubani kuphi lo khulumayo bhuti umntwana uNjabulo Biyela lapha ebukhosini ngaphakathi eNkalakuthaba kwaSanguye no induna yesinye seyigodi zenkosi lapha kuNongala namhlanje bhuti usuku olukhulu kakhulu noluyintokozo ukuthina njengamabiyela akulesizwe salapha kwaSanguye lapho besikhumbula khona iqhawe lenkosi nekuyilona elalwela lesisizwe lalwela lesihlalo lathola lesihlalo ngokuhlabana kwaso sikhumbula ke amagalelo aso nomlando waso nje ngendlela obuhlakani bobuqhawe labanawo siyakhumbula ke ngoba inkosi eyebuzile yayisibekela kakhulu ngalomlando ngaleli qhawe eliyinkosi uMagidi lo mcimbi ungwenkosi uMagidi bhuti uhambe kahle kakhulu umcimbi kwamanje asikaboni lutho futhi akukho kusasiphoxile sisethemba ukuthi nezinyanya zikumukele kahle kakhulu kwalona iqhawe lapha elikhona lele khona ngoba thina sesisizukulwane seyizukulwane saleli iqhawe senkosi uMagidi sekuyisizukulwane nami engasasazi ukuthi sesingaki ngoba inkosi uMagidi yazala inkosi uBlangethe inkosi uBlangethe yazala inkosi uNgangezwe inkosi uNgangezwe yazala inkosi uKhishwe ekhaya inkosi uKhishwe ekhaya yazala inkosi uVelemandleni okuyinkosi uVelemandleni ke qeda ukubuza okwebuza le esizala inkosi ekhona njengamanje uyifuba ziyazi lo isizwe inkosi ehlele naso lo mcimbi omkhulu kangaka wenkosi uMagidi kusuka eqaleni kwesihlalo salapha kwaSanguye sisazokuhlalela phansi lokho bhuti ngokwesifiso senkosi nesesizwe sisazokuhlalela phansi cishe kungaphinde kwenzeke noma ngeke ngikuqinisekise njengamanje la kodwa ekuxoxeni kwethu saxoxa ukuthi makuhambe kahle kuyofanele siphinde noma mhlawumbe singeke sabuyele enkosini uMagidi siyobe sesibheka amagalelo enye inkosi esiyobe sesiyibuka ukulandelana kwawo amakhosi ngoba ukuhlala kwawonke onke aba namagalelo ngendlela eyisimanga njengoba nenkosi ebuzile egcinile ukuhlala kuze kuba ile khona nayo yaba negalelo elikhulu kakhulu inkosi uVelemandleni siyabonga kakhulu khona siyabonga ngiyabonga bhuti ngibonga kakhulu